پارتیا یەکیتیە کورد یا سووریە داویا vê hefteyê konferansa xwe ya her sê sala lêdarxist ku di encama wê de karê xwe tê salên borî de vegerand û herûha sekreterekî nû û cîgîrekî nû destnîşan kirin di rêveberiya nû ya Partiya Yekîtî ku endamê di Encûmena Niştîmanî ya Kurd li Sûriyê û herûha endama desteya bilind ya Kurd li Sûriyê ji bo bêtir li ser konferansa Yekîtî biaxivin niha sekreterê nû hilbijartiye Partiyê Birêz İbrahîm Biro bi awakî zindî ji Qamişlo ye em ê bêtir li ser vê mijarê û hin mijarên girêdayî Sûriye û rewşa Kurdan li wir guftugû bikin. Birêz İbrahîm destpêkê de em pîrozbahiya te dikin tu bi xêr hatî vê programê. سپاس ji bo vê derfeta guhedana serçava. Spas destpêkê me dixwast tu bi giştî rewşa konferansê ji me re bide xuyakirin bi çi şêweyê derbas bû te alozî û pirsgirêk derketin pêşiya we dema hilbijartina cenabê we de û herûha di prosesa hilbijartina komîteya birêveberiya partiya we. Berê bêguman ev kemînê kongrê me hefta bû kongrê di wextê xwe de çêbû جاره کمینه ام هنکی ولو هنک دروشک آزاد ده و به هجمارک هنکی فره یعنی 246 اندام تجاران ما نکاری بو به وی هجمار کنگره خوال درخستانه نل بجار عمود کنگره خوال درخست هنک هشکربون تدهبو و جاره کمین بوجی گه هجمار جنه ده کنگر ده به فرهی هبو کنگر بخوشی درباز بو سر درباز بونا دروجا ده هندره کنگر ده پر تشت یعنی بهتر دروشا سیاسی ده هاتن آخافتن درباره انجمن نشتمانی کردی درباره دستایا بلند و جبو کتیا سیاسی گودناو مچار پارتیاد هی و بشه دیجی یه دانستندنه مب اپوزیسیونا سوریه لی ده پرساته ده جبوی تو زحمتی ده هلبجارتنا ده بگمان ما تو زحمتی ندید جبر ایما وک پارتیا اکیتی نجارا پیشی سکرتیر پارتیه تی گوهرتن و افجی ده توزکا هندری ده دستورک بو بره یک جاره تنی سکرتیر پارتیه چید بو درباز ده دوی جاره ده ما هشته بو امکار بن دو جاره ده فرصتا بدن وک همو ولاتی دموقراط يعني سكرتيري كان طالب جارك دجي خو بدفيش تبيولوجي يعني تسكي جوان سكرتيري بري خندان پیش و هلبجارتن چبو و منافسات هبو و ازهاتم هلبجارتن و قلك يعني خوشي درباز بو و دوره جيجري سكرتير جي ماموستا حسن صالح او جي باشقه هاتن جيجري سكرتير جي باشقه هات هلبجارتن يا دن ا كوميتا سياسي بو يا جو جي 13 اندام دن هات هلبجارتن او پر کسا خدا پیش یعنی جاره کمین بو 35 کسا خدا پیش بو 13 کس بین هلبجارتن و داویه ده مؤتمر درباز بو به گوته آستنگی لپیشیامه درکرن باشه پارتیا یکیتی و پارتیا گدن جناف کردین سوریه هنه پارتیا یکیتی دموکراتیک یان پیدا و پارتین بتنین کو ریبرین خو یان سکرتری خو با اوای کی ام بیژن نورمال هر 3 سالان هر سر 4 سالان هلد بجیرن یعنی از خوازم ناز بکم د کنفرانسا و یا ویجاری د اواکو هر 3 سالا پکتی تشتکی اشکره هبو یعنی کسین کو خو هل بجارتن جبو سکرتریه کسین بربچاف بون یا او پروسسا هل بجارتنی بدزی پکات از ایگ خوشبو سکرتریه دان پیش از بوم و ماموستا سليمان اوسو حواله کی او جی دمک دور دی راست نجوان جيله كمن ام حردو جي راست ام نخورتن د 8 دوري 5 سالي كمتره لی دناو يعني شروكي بارتي كردي ده خويا دبن هنك ايوي عمري مده هنا سكرتيري بارتي خوانه اما ما دوك ساخدا پیش و هلبجارتن چبو برنگکی هشکره و جي راحتيا مبو و دداويه هلبجارتن ده ازو ماموستا سليمان دستي مد دستي هفدبو و
نتائج البجارتني هاتن قبول كرن قبل همو اندام مؤتمر بن. بله كيكي ابراهيم د بارتيا ود الجوري بروجرام ويا سياسي سكرتيري بارتي دسالاتك بتشكي زيادة دستيويد هي تو وكو سكرتيري بارتي تشي بلان هنا دفان 3 سالين بيش ده يان تشغو هرتن هنا ج ريفابريا كيفن كوت تخوازه بين بيش وبخينه يان كيمانيه خو بدا الي تشتكي تايبت هي كوت تخوازه جغو هدار وبينارين دنيا امريكا بيجن بله يكجي ام ديجن نقلك يولو يعني بارتيا ما جوان بارتي جو تشتي بدا سكرتير دكافي نزي دي تشتي دست كوميتا سياسي تفيديه يعني لجمعتي لنارين سكرتيري بارتي جي يك اندام كوميتا سياسي كاريوي جبو اداره جواتاي ووك شخصي بيشيتي ناسكرن ببارتي دي لجبو روجي بين بيغمان يعني افدما امتي دربازبون قالك زحمتي هبون وسكرتيري بري مجي قالك راوستيا يعني سرفانتشتا وكار ذكر ليه هنكي جبر فربونا كار هنك اصنجي تشيدبون انها او بهوري لجمع هي ام كاربن هنكي الي هفتن يعني او كاري كسك بتنا خو بكي اوي جرام بو زحمت بي وهنكي شكستنجي تذهبه بهوريه ما دهندري كونغرد واجي وك سكرتيري بارتي مسوزك دا هوالن قطوا جو تفده كاربن الي كاربن بمره جبو ام كاربن يعني تشد اجي روشا سياسي دي وتشد زحمت يجو ده هريما كردستان سوريا دفيدا مي درباز دبن وتشد روشا ريخسني دجي يعني يك شخص بتنا خراجي بيغمان ازي بفشلم وازي نكاربم كاري خو بجينم سري بله كيكي ابراهيم بنجهي جو هوال تبدا ام بهبر الي كاربن وبهبر راجم باري باشه كيكي ابراهيم قالك اندام بارتيا و اللي قالك باجارم تايبت باجارك كونفرنس لي هاد باجاري عمودي يا رخنا يان غازنج اندام تيا ود يكيتيا سياسيت كر وج كاري انجمن اجتماعيه كرد لسوريا قالك هون قالوا هنا تشاوا برسفا ام بيجن بيجرو اندام خو جبو برسف دانا فان برسام بكن دنگي خوشي سر دنگي وان حوالا دكم جبر براستيجي يكيتيا مي سياسي دبي دما درباس بو يعني نا جي هيفي وبهوري حوالي مبون وجي ملتي مبون قالك كيماني تذهبون وما وقت بريارة مؤتمر يعني او بهوري اني جو امي بردوام بكن في كيتيا سياسي تاغو ام كاربن بيجن بارتيك مزن وبارتيك مؤسساتي و ام كاربن دناف قال خد كار بكن لي اف يكيتيا هنك تشتجر دفين يعني وقت ام بيجن يعني مستلزمات في يكيتيا دفي بيك بين لسر بنجهك شراكتك راسي يعني ان هذا ما قالك احنا ما كان دكونغرده جو بارتي دهندري يكيتيا سياسي دي نوك هف الشغل نوك هف كار بكن هنك زحمتي لتيشيا ما هني جالي هريما كردستاني دي يعني بيغمان دريه بتني وكيلي لسر كردستان السوري جبر ولوجي هن آواکرنا کوادرا هن آلیکاریا مادی به هن میدیا بن سیاسی بن بله. يعني قالك آلیکاری مر نهاد کرن بهتر به یک آلیه یکیتیا سیاسی رو دهات کرن بگمان روژه نیزی کامل سروی تشتی بسکنن لهندرشی و لدرویشی بله برز جالي انجماني دجي او جيش خو انجمانا كردي يعني سيوانك دفي ام بهلن جو بمينه وبردوام بكي تبي قلك زحمتي دفي دما داويد بشتي جوات كونغرا داويج انجماني ري قلك برياري قنج وباش بسركتجي لهن بارتيا خدان باش وهنكي وقت بي لباش خستنه كاري مجلس ناهلن روجانه جهه خبينه بله برز ابراهيم برو سكرتيري نوية بارتيا كيتيا كرد لسوريا تبمرا بوج قامشلو قال لك سباس بو بجدارياته سپاس بو دنگي امريكا وسپاس جواره